na sama magai wa itu na dalle na polok piro ia tatutu wa itu na sabaraki mati itu capana kenri melolo na dia mati pasangon nai apa to ia to na tu ampai makada nabita la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin ya sakarang yoko nabita taude na sewa dan naliwang italu ngaso jadi ako meki si salah dua ngaso na aja naliwang italu ngaso nak dam pangamo pagamay ko syeso dua ngaso tapi makin nabita aja naliwang italu ngaso nasaba makade la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa nasaba iya naliwang italu ngaso itu nasakarang ni agama iya naruwayna nabita wattunna idiowa denang kanalahino tanay kupura iboloran nabita lari menre ni lagi setiap disiramkan air itu justru berputar naik ke atas iya natunang kabiasa patapun atau pandrita makada patareka makada lari lauke gay waidio na nabita nasaba angkat tu tau dioy nabita sahaba tapala iya sanayero aja no podangi tasapa bani ni gatau diyo inabita tapala iya sana insyaallah dia nabuta matata berakat nih dia tak kacamata kota apala iya tuh nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah iya watunna mate nabita dimandikan dengan air sumur gars. Iya rawatun nabosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah air itu mengikuti air hujan. Nah kenro tati si tati wedio na nabita maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masigi sinin na onropuren onritap pa wedio na nabita. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya. Namosi botolo aqua mitale. Tabawe rewa bukan hanya air Sam-Sam. Yero we bunge na pake nabita we na ipake yale na rekong ka keluarga tali sulori pamasena pong Allah taala tapasi campur we dio pacapuran na. Itu barakan. Ya kong kanana madari gangguan tapi nungangi. Angka tau pandrita rampe makada iya ko iya tu air sumur gas nino nana kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakan itu air sumur gas itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Cuma kadangkala kita air Sam-Sam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakan itu air Sam-Sam nabita mato. Sabak wattunna melo ipam meraja nabita laipui arona. Napayala jantunna naipatamo koside onrong yang di dalamnya ada air Sam-Sam. Maka dia tahu pandrita pasarya lai bisaiwi atinna nabita ai bisaiwi jantunna nabita ko pasarya iya ko pahakiki de maka dadena mungkin ibisai atinna nabita nadena macarepa itu kira natinna nabita mapacing iya mituni bisai ko macarepa nadegaga dosana nabita denang kanan nama masalah nabita hatinya nabi itu dijaga oleh Allah memang dari situ nurnya jadi makreto pandrita pahakiki nabali tania jantunna nabita bisai tania atinna nabita bisai melomi ipak baraka wa Sam-Sam jadi yalengi kesempatan gesai jantunna nabita makanya air Sam-Sam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabita air Sam-Sam itu ko yinungi na soriki kenapa karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Etita nih gare hajar aswad ya kan hajar aswad batu hitam yang awalnya itu kan batu putih batu pole suruga maputih tapi nasabak marepa ina bau tawe nagesa maka resonansi dosanya itu pindah sehingga jadi hitam.
Yana tu niasang hajar aswad, batu hitam. Padahal dia tu biasa batu yang putih. Namo je baju putih kotoli nagese tete maboloto. Makiro imak kumatiro batu dosana tau mak bau itu sehingga dia menjadi hitam, makanya disebut hajar aswad. Tapi tapahang ya, maka dai nigi tau mak bau oko hajar aswad itu sanrawe-rawe papada nareko na bawi limanna puang Allah Ta'ala. Nasaba iya tu pasel limanna puang Allah Ta'ala kolino. Nyana tu ampai maka dia kolawi maka telo mak bau kuma batawapai. Tapi kene denang kana bawi nabi hajar aswad na degaga jamaah haji bawi itu betul itu. Pura ni daun na bau nabi ta. Jadi maka itu pandrite tanya hajar aswad yang mulia. Tapi gara-gara pura mina bau nabi ta sehingga batu itu dimuliakan. Nah, apa ia kene makamu Ibrahim na bau nabi ta? Ya tu na bau jamaah haji. Makiro. Jadi itu penjelasan para ulama berkaitan dengan hajar aswad. Termasuk kan konabita masuk oleh bolana kan ditutupi awan. Itu kan itu pendeta Buhaira itu. Maka dia nabita joka angka alum macuri supaya tak tutui dia kena cahaya mata sok. Maka dia itu pendeta hakiki. Sitongan na yaro nabita lai jagaiwi matan nasoy tanya nabita ijagai matan na miasoy na jagai pung Allah Ta'ala. Apakah cahaya na matan nasoy langsung gesay si gesa watakali na nabita hancur matan nasoy karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad ya seinurna nabita na ya nurna matan nasoy na ya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita maka matahari akan hancur. Yang itu nak kada tahu pandrite itu tupi awan nabita supaya dia hancur mata naso. Itu jadi barakat natu nabita. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian ironna nabita kama kedaki di bala dadanya. Pasatu ya ruku ini ia na hakikat na jenne. Ia na hakikat na jenne. Apa ia tu jenne dia nak bisa. Dia tidak membersihkan. Wudu itu tidak membersihkan, tapi wudu itu mensucikan. Tapahangnya. Jadi ia tu jenne dia nak bisa mape pacing. Sisa lah ya. Makanya kau agama apa tu bahasa an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Ya ko makadai an-nadhafa paci carepa ya natu naite mata ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya natu jenne ya ko makadai at-tazkiyah ati ya ko makadai az-zaka waramparang harta talua apa pacinga pacing carepa paci hakiki pacing ati pacing waramparang. Ya nadena pacing ita ya pa na sampajang denu le madeceng namo pekko bate na solli na denu le husuk ya nadena mapaci manangi ya namo makana Allahu akbar denu le tega galese mu ko pura iya ta pacing ya pa iya na tu ampai jenne pa bu nareko tako pura ki ma jenne na toleja taimanu atau gesaki taimanu dena batal jenne itu dena batal jenne demi na waddingi masampajang nasaba anijisikan ni makanya ko pura ki ma jenne taleja taimanu tabi saibawan ni ro najisi aja na tak jenne pema nasaba dena batal jenne tak demi na waddi to masampajang nasaba anijisikan ni megabu tu tomato tariolo ko mangaji bi natako pura mak jenne na leja taimano na salamu jenne pema dena na to mak jenne iya ni ro taimano eme bisai apa dena wadi to mak sampaja kong kanaji sio kota kalewe tapi dena batal jenne mutanajis mi asanna iya na tu ampai kong katau perlu ya biasa pacio anakna
Pacu ya nak nalau masih masampajang napa pampers sih. Biasa kan napa pampers. Iya ro pampers na kerekopure teme itu nanae maka anak itu mutanajis. Dena wadingi ges sakoto masampajang. Nasabangkan najisina. Pada mo ikong kataw matoa. Toliteme ta cede-cede. Biasa ka makoro to? Caw ni kare na. Itu. Aga jero nasangi cawa-cawa nga ya atau aga. Biasa dena na nulet tahangi. Biasa ko roko atau suji madaring ka masuk. Iya ko dena na terkontrol makoro. Alaki apa? Iya ro kapase tapake tutui. Napaki masalara. Iya matu ko pura ki mak jenne na takok masu itu dimaafkan. Nasabak memang tidak bisa terhalangi. Aja tak ada masu silo si ki mak jenne masu sede. Dimaafkan karena memang penyakitnya. Cuma kalau ki mak berejama aja tages seyerotek ke sidat peta. Nasabak mutanajis kidi. Makiro. Tabahan ya. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, jadi nih sunnah masalah. Itu betul kan lah ada asyik depe moki. Tapi mulai kada selesai kecedek. Kira. Karena kita dalam keadaan mutanajis tapi dimaafkan nasabak lasatta memang. Nah, tapi ya komelo ki majene onaro tapacingi jolo. Lepas semua pakaian yang kena najis itu kemudian dibersihkan, baru pakaikan kapas, baru dipakaikan celana ya. Setelah itu kok matangangi peroko nang masuk cede itu dimaafkan. Nah, tapahan nih. Deto pagaga ko di. Iya mi mate kare. Kemudian iya naro nak makadaka pasang laipue arona nabita pasangi maka iya kotomelo mas sampajang pacing mana ngije pacing watakale naji pole di sini na najisi paci hakiki nasabak jenne itu ampai kotomak jenne tanya je ti ya macarepai ibisai. Ya pak kini ya rumah carepe magi tanero nolai tai si bawa nolai teme bisa ko to majenne 5 emi nasabah hakikinna jagai bi ya 5 he ya mega dosana talrame pak jallo itu 5 HP. Iya mega dosana to liloban relokana la yase ya magala masere iya kemudian ya ko to makalimomo katimu lillah kemudian kau tomak julu mata kan mata kemudian ia kau isapu ule pikirannya ia kau do cile ke peringkalinga ia kau ajewe joka ia narui pacing ia natunang ka biasa patareka maka da jenne teluka biasa tangkalinga di nasayasanya teh jenne teluka ia kau tomak bisa 5 tomak bismillah jolo napa tomak bisa 5 pure ko bisa 5 kilo tapayat to kami maniati tapacingi pol 5 ku pol resinina dosa-dosa watungkai si bawa de watungkai dicuci yang kedua kalinya pun talingi cahaya baraka ia 5 ku dicuci yang ketiga kalinya tamudahkan ia 5 ku untuk senantiasa mapigau anu madeceng ia nariasang jenne ilisari pak dong. Namo batal jenne tak dekto na batal barakah. Yana riasa jenne teluka. Apa iya ko ya mitu mak bisa 5 maka 5 mo dekto ka beda na ko dioki. Na sa panita jadi yo poko maka 5 mo ki ta jagai biya lillaku aja na berek kada masalah. Ta pacingi pole di sini na dosa-dosa engkai pole lillaku. Ta pancaja lillaku lila si mata engkai masikiri lo koridi puang. Makiro iya koto mak julu mata na tajagai wi pakitaku puang tapancaji wi bercahaya talagai dosa-dosa pula di mataku iya lo iya naro pak doang nge ya seteluka iya ro na mak julu mata wat bisa batal. Nah apa iya nang katau biasa kaya itanai pak bu
maka dapat ko carana to husu ko sampajang estas magi aja ko to pura na soli na pamanang imuba ang kay sandala ko korong kay gunci na pamanang ni nang kami matoseta bu iya miro zaman na pura pikata bere tenang ka iya ang kami matoseta ngene itu tugas na apa pada lektu ibayati balisi na tala ni matongo tanah yan ang kataw pura kawing ang kanaw to suloko to nigasan na dasin si bawa dasima iya na pura buat kita jin yang menjaga laki-laki namanya dasin jin yang menjaga perempuan namanya dasima ijanci memato iya komulle pasarangi tu tau siya lebih nengange lau pasangi mahkota ulummu iya na tu dia na paja na papangewa iya na tu ampai mandari tahu yang macanti ini ta balai bolana na bainena iya na tu setat tu iya makanya dalam agama disuruh menundukkan pandangan iya aja nak kada ya ku yita mo pipa mula baraka mo pak kedua pindah padosa denak ko tundukkan pandangan komeko salama iya ika makiro tapi je makoko amaraji apa de sini ta ya lolangi ko si HP we ika makiro iya nanya HP we se talopo je tapi ini minonro itu ya kota pakai untuk komadeceng ya kota pakai komajai cecawali ya tuh HP wat di makasola wat di toma pedeceng ya kota pakai mangkali ngacara mamakanja tapi ya kota pakai tipu itawe masalah ya makiro jadi di minonro mereka tahu maka pak balik HP maka ada pak balik tahu maka tanemi HP pak balik iya ko HP aja kita pau ya to na pau dan ne makutiha ini minonro ye kemudian pasangon na apa to iya to na tu ampai makada nabita la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin ya sakarang yo ko nabita taude na sewa dan naliwang italung ngaso jadi ako meki si sala dua ngaso na aja naliwang italung ngaso nak dampang mo pagamay ko syeso dua ngaso tapi makin nabita aja naliwang italung ngaso na sama makan la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauqa salasa lebih dari 3 iya ko siya soy makadade pa ule madampang ustaz na iwani manaje mapangewang natarima mo pagamay ya ko makada isang adiwani angat tani nasaba iya naliwang italungas so itu nasakarang ni agama sakarang ni nabita jadi ko to si sala dua ngasona iya na marepa upodangi itu di jamaah umrah komekilaw umrah aja jolo na yaro turus koporta imun ripi lauki jo sapa yaro tetewe si salah lauki siya dampengang nasabak na moloki maka nareko si salah kita melo siaray nabita nakada nabita tanyanggo takui ko nang kataw mewa si salah na puro ko podak maka nalaya hilulil muslimin an yahjurahahu fawqa salasa layalin ya naliwang italungas si salah ko deutarima ko jolo rewa ko jolo ko romilo adam panapawa ding itarima magan 32 juta di ibawa na pa din itarima magini kira-kira iyang pay ko jama umrah aja jolo tende lo ki jo sapay rotewa si salah no telo ada siya dampa-dampa yan na to ampay makade komelo ijo kata saling bersilaturahmi aja na yero rurusu aga mo suramatu aga bercangkiri pernyawa aja na maka may kay balo ko Jakarta aja meki mali ako may aja na nataw rusu yero imon ripi nasawa kapang apalagi ko tolono ko macan ni matawa labbaik Allahumma labbaik nakara pangala taala la labbaik lak dega gamuli ko lokoy magani ini penting saya wasiatkan tapacing manang ijolo iro de pigaan re harangi maka de nabi talaman akalal haram lantuk balu salata wa 40 yauman mania nigi tauman re andre harap 40 sona 40 wanina de tarima pak dongan Muhammad Rasulullah iya
Namanya ketiasa ngandre harap pak, tomak balu-balu na tomak bal leharat tu ya tu. Iya, mak balu waju-waju ki kada siapa juta 150. Nasawat diga siratu nasai dia nadapi modalak na dia pagau saro. Padahal kana ro nasaro, sisa na melo made teh nasaya tala ni pale mula balu. Iya na yasap pole balle we. Iya. Iya ko ya narona di ero tala ni napatal yang ngandre mana sasi jemu. Iya. Maka dia nabita kasih lesi hadisa naro. Nigi tau mali pakaian 10 dirham naliangi. Asera dirham dihalala, si di dirham diharam, takok na pakai mas sampajak agana sa nabita. Deni tarima sampajanna. Dena kada nabita dena sah makarami deni tarima. Apa ya tu sampajange telu nomor sidi ipigau, nomor 2 asah, nomor telu itarima. Jadi ipigaui deto sia tu gai tarima sampajana ko dena jamai. Jadi ipigau asah itarima. Angka sampajang ngesah tapi dia diterima. Yana tunasa Nabi ta maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya. Denenrek ko lagi. Itu bahayana. Jadi itu sampajange Pak dena magampang. Iya ko asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makan asa rokong 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Bersalam. 5 mi baca wajib. Ko sampajange. Jadi aku mas sampajangi yaitu wajib 5 mi bacana wajib 5. Kega Allahu Akbar takbiratul ihram. Fatihah disebut Fatihah di alhamdu. Alhamdulillah. Kemudian syahada si bawa salawat uku tahiyat pacapurangnya. Beresallallahu atau iya mi 5 wajib uku sampajangi ku baca. Tatto mangoloko Ka'bah tanya baca. Rokok tania baca, toko pole rokok tania baca, suju pangkau kemana mi rogaraka mani. Jadi ya tu wajib eko baca 5 mi. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Bersallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 eta suruh ni masam pajang. Kecuali deh pana pala iya 5 eta suruh ni mate bawang. Iya ku iya rodena pala ya Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Bersalam. Makundru tau kan? Iya. Makanya ketu mas sempajang nadena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar. Purayro ka doi tita. Iya ko deta pala ya juna tabaca. Sunnah mi itu. Sunnah. Iya ko deta baca de minta lolongan ngapalanna. Iya. Kedoi tita siaga tapala. Siaga tapala doi tita bu. Jadi na 10 tu pa doi tita. 10 pa. Napa ciri tapala? Engkau pa 10 telu de. Kira-kira aku de na ciri tapala nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu 1. Oh, maka memang nggak nule 2 apa? Yang kedua ini wajhatu wajhiya lillazi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id bainnya ya memang. Maki Iya tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila dena puluk ko meraja. Dena puluk ko. Matangami masampajan Nabi tenang katau terlambat tama. Jadi pura dikata bere Nabi tapi dia pernah baca Fatihah. Nata langsung ya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa mamako? Nadenang ka di Pak Guru kada baca ya roh. Yiro sahabat mamako to makan aja nak katau lelak bacaan ya to terlambat ya to. Iya, pura mak bere salam Nabi ta. Agana sa Nabi ta pas pura mak bere salam dena sikiri makai manil qail niga yaron na pawiro
mamako iyolo pa namoli na alinga ngato nasa mali yan kau nak kapau-pau ni nak ni pak guru makoron tapau-pau bawang makanya bitamanil kayu. Siapa yang mengotakkan ikut tadi? Nakkan liman nak ada saya ya Rasulullah. Akan asa nabita sahabatku. Ia tun nak mau baca nasabari lawitai malaika no poleri lagi. Make daca tak ia tu nak mu baca napa nak kiri pe marewa lo ripong Allah Ta'ala nailau doang ko supaya itarima sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja tulirona la Pak Bukar Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wasila. Pernah baca ini wajah tu ya baca ngi wallahumma bait baini. Makanya iya ro kota-kota terlambat kibu iya naru tak baca napa mau baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa tak curi ni man? Cili doa itu cuma ini pasti sambung itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Ini wajatu makanya itu ini wajatu ke koyae Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Eka makiro. Itu kuncinya. Jadi disamu ya sange iftitah. Ya sange iftitah Pak buka. Ya kongka gaga melo ita mai ibuka ijolo. Apa dia itu terutama, makanya doa iftitah itu adalah doa pembuka. Aja tuh sih nadeta baca. Aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu pas sampai kunru ya tuh. Asaka sunnah itu, tapi ia kota apalai rogi ki kodeta baca. Nasaba iya tuh nas sikit dangi mereka enak catat. Jadi makan jalan ada tuh bacaan ya nero tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka lalu iman tasapi. Iya kocit di misura muapala. Degaga surah muapala selain Fatihah. Fatihah bawan namu baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah namu ala pangupu. Jadi baca ni alhamdulillah kedua. Iya lo pangupu ni kau deka mau apa lah lengeh. Onro lo mona ya sengi sampajang. Pak iya tu surah imunrina sampajang. Imunrina Fatihah ka sunnah mitanya wajib. Tapi angkat tapi nah. Si di huruf tabaca lalan nak orangnya koto mas sampajang 150 apalan. 150. Si di huruf. Maknami bawang alif lam mim siaga nih alif lam mim telu huruf berarti telur ratu apadatu 50 apalannya itu napai alif lam mim baca makraki jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf 10 serah huruf nakali 150 jadi yana tu ampai makna ya komeki mega palatta koto mas sampajang palamperi bacaan tabaca arwa pulona ayat na perokok hais mega maka ibu deni apa lah magampang inna atayna tabaca ke 50 nasiratu na tu 50 ayat ketelu ayat inna atayna tu tabacanya ke 50 nasabawat itu yula si dia surah dalam sholat wadi yula gangka ke 10 sidi wadi yula gangka ke pitu boleh kulu Allahu naku tu tagan rusuh maka ada kulu Allahu mi wapala iya tone roh tagan rusuh iya tabaca kata lupulo napa ki rokok nama kan itu ya ya aja tapi malah saulu aja mau taladai makan lima tetes sidak peta itu keluar lau berasa di negara Rusia itu gitu. Tapi iya tuh ketua mas sampajang mas tingkah lapalang dena wadi dena lapalang makanya ketu namanya rukun kauli rokong berarti wajib kauli nalapakan lillah Allahu Akbar pakai itu Allah makoro
Aja akbar, Allahu akbar. Di makanya itu pandai tapa pikir Imam Syafi'i toga, Imam Malik toga, Abu Hanifah toga, Ahmad bin Hanbal toga. Makanya sinin na tau masampajange, na dena kedo timunna, dena sasampajanna. Nah iya makanya kayak Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. Dega, hukum ilalang ngatinna. Dena cocok. Jadi nalapaka palillah, jadi masau-sau. Alhamdulillah. Pakai di timutta. Ina tu nakada nalapaka ngililla na sabak lapalang, na tatonga ngilan roale na sabak pangkaukang, na tatu iati na sabak peringerang. Iya rotalwer na payasa sampaja. Apa iya ko baca mi bawa tu da mi bawa Allah par kabirah mulak. Dena sampajang masik kiri mi sanna. Ya to si ko tu da mi bawa na pemeringerak de gaga baca tapakkoro mi sanna. Ya to si ko rokok suju de to ga baca de ga peringerak garak badan mi sanna. Itu ini mani agama tajama. Iya ko sampajat telu lepak lillah peringerang gerakan. Iya na tunang kata ya sampaja kunasa cica cuku cica cengan ajaji tanya sampajang itu tapakkoro mi sanna. Tapi maka dai nabi tak tahu tapakkoro si jammi tapakkoro masarolat bi inanya mas sampaja sunnah sisa burakan. Tanya sikir ko sikiri kak nalepaka lillah. Iya rode tuda mi meringerang-ngerang lauri pung Allah Ta'ala ningerang-ngerang manang ya tasalana nanawana waiwi kekurangan na agana komenas sabari na takut masara nyawana macabe lauri pung iya tiasa tapakkoro. Jadi aku kata utama masige pak nasapa aliri na sanre maka paja makona nawana waido sana aja takkan dan kesiatu matindro de wadi jaji ya ya palanna na ini sabaya ko to masampaja den rule kala apa si jammi tu da makoro si saburakan ne jama de panule kala palanna unrotan rena apalanna itu tau si sumpungnya atinna si bapong Allah Ta'ala. Iya aja takkan kasih atu latindro. Ang kasih atu pasapa aliri. De aja kamma tau si cawe kan natinna hudurul kalbi macawe atinna lori pongek sehingga dibukakan rahasia-rahasia. Iya tu mega nak gurito matotta riolo. Pangolongan na toati at pijepung. Iya tu napake. Makanya biasa kau memang pamula tu biasa nagatan na pasana. Dia na tahangnya rumah kada supaya dia na tak ganggu na pangoloy atinna ya ko sibatti na sa dinapay na pamulay. Iya na riasa makadatan ya mapamula po ng Allah Ta'ala. Iya na sabak de gaga paringeralya ni ngerak rilene pun na masjid dibi atay na po ng na pamulay. Aja na natawi ta suruh. Ini na tapakuban niro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tilaw ni baraka na eta pangolo pakanjak yang ngolot terampan na nyawana. Napa itu mangolo dari Allah Ta'ala nampai pamulai. Maka gampang. Aja na nasanre ta suruh. Iya ro sanre maka lete tahu acca. Magina sa tahu acca apa tahu bodoh lo makutana. Itu cuma kata iya tahu bodoh itu loh maku tak lampai maka tahu aja. Jadi ini nah apalagi kau mas sampai sunat don raka na deje tasakame maka pada jokai pada dale pada di nako aja na to mabela angka tahu pasi jokang si gandeng si di motor nak kaduai lau mameng pada papakinan remena pada tomena toto si gande topa si sana nak dem paraci dito lima gataci dito litaka janna mi dena pada dale aja takada ya nanti ampai poda tahu maka de pada sapa ko jama-jamang aja nasi matai si dia jama-jamang pada sapa ki maka do mak balu-balu bepa ka iya na malomo-lomo dale ku yana tu tapan nanunga namo mak balu baju aju teh mak balu aga aja na tarubai maka apa ga tau ni teh mak balu apa mak balu apa mana cik di kampung mak balu apang aja pada lele teh leta dia pada manang papu dia pada ia tu nak kena tahu pandai teh aja mu pamulai mu madeceng aja lalu musalaiwi angka ya jamaahku Pak Upodak
Iya na tu tapan nanungang. Awalna kan ka zaman na pada di maka na balu-balu bepe na madeceng. Sisa na madeceng, balu motor. Na papisay balu bepe. Bangkero mati itu. Na sama magay, wa itu na dalle na pulok piro. Iya tatutu wa itu na sa baraki, mati itu capana. Kenri me lolo na dia mati. Ayo po ko tabuka imataru ya tabuka mati ya pada ko kung kaba ilisari to panno ni bae lai cabu ni dinamoe maka da panno to ni mati ya tu maku itu ya natu nakara to pandrite agi pun pamulai mu madecek ya tu mu pandanungang nasaba ok kometi tu nataro wa itu dale po ngala taala angka metu to mako tu pak balu-balu lada minen rek maka pak na balu tu tanana sini na tapakan po Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Makanya sitongan na kaya ro meraja eka manasa sampajang. Ya ko ya babu kunci na ya ro. Tausaha kangi sampajang ya jalalo tasalai. Ya ro bawang. Ya kong katau makada ro tumbal lalin ro mendika mulolong aku demisang isa na sampajang tapudangi makada tanya gapi palolong akong kana balang. Iya, Pak makate katau mah bicara mako tu nasa ko demisang isa na sampajang makada ro bami tumbal lalin ro makari guru takali sini tanya gapi palolong akong kana balang. Iya. Do, tajamai. Iya ko ya na naisa po ang Allah Ta'ala makada siko metomi kemampuan na takku nisa. Naisa makada la cundeki mako ami tapan. Tega aja na tani. Yang pati tajamai. Apa angkat tu ya ko de na jamai tay pa ya manasah. Biasa upau. Makada kong ka kepala desa de nakibua lapora manasa langsung ko itikang. Yo pokong ka lapora mo pe nang ka masalah. Angka mo iparesah. Yo poko de gaga makumati sampajang. Iya na pura mo ijama angka ya pangolongan. O kopi mata surimon rini podan nabita maka na makwami tu kasi pakulan na atamu po. Ale na pamalingi syafaat. Yo poko de ni jama maka na malaikat batami masaya dia kan napigaw. Kan makiro. Iyo poko ya tajamay. Iyo ba kuncin na. Namo magarepata maka to jete gatau maka mana sampaja na sa gaje to marepalo dara ito marepalo pasay marepalo galungi. Agame matapigaw koloki galungi. Aga tasapa maka dadale. Ya kalau ki pasai kata sapa dan sadale itu ya kalau ki madara kata sapa na sadale salah-salangi je tu kapa manang kasibu ko murusu idale enapo malupai malekwe dale namun namai gare mestinna patuji jolo malekwe dale napa kalau masapa aja na dale musapa napa malupai malekwe dale napa ngatoro dale kapo ngala taala alena malengi dale atanna. Masa ya ro dale lo musapa na pemalupe malekwe dale. Urus jolo malekwe dale napa kalau sapa supaya malome muruntu. Iyo bukolo mawa mi jo kadena sampaja si ganrusu. Ya natia sapa lalu dale. Maka palalu dale pak. Si salah si bapak sapa dale. Pada miku palalu manu si bapak sapa manu si salah. Ya ko pas sapa manu batai minolah. Ya nadena runtu irewa ih. Iyo poko palalu manu de ke ginolah. Patusan dalak na nasalai lari letu kono pokoknya tapi poso madari dua minatikan apa aja ya riasa palalu manu ya ko pasapa manu makanya jokana itu mega tu palalu dale pak bani teh na papisawi si ganrusu moi patas si biasa makoa gala tu tate saplosi di deje ka lampu na motoro na si pangareng-areng tapi ditato ni gare de kan nasororang ya na melo na menre takanchi ni motorona ega laung kosoki na lamana sarona de na baraka iya coba gare ini penting saya sampaikan ini ya tiasanya dale ma baraka dale ya pun na itongang iya karena masih kita alhamdulillah tapi syukur kimite masyarakat saya waktunya datang ke sini belum dipelapon iya napai biasa ya jama lantai alhamdulillah luar biasa. Tajagai masjid tarosi aja nila pasal lobang. Sabaya tu ko masuk ke masjid. Ada pengen na Allah Taala di sini. Ini ibu-ibu loki mabere jama sampajang pangatotus tas matyang imakun relo masjid. Iya kah? Nasa tu makun reyo ko na kamara na masampajang. Ang kami matuhan desa na. Makanya bita wanita itu lebih abdal kalau di rumahnya sholat.
Kalau di rumahnya lebih afdal di dalam biliknya, pilih kamarakna. Tapi angka sambungan hadis saya, ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Tapi ya rotai matanya makun relo masih gede dan baca capan hadis saya. Dan kabama niaro na bahas. Maka na makun relo lebih makanya koki bolana. Yang kedua koki bolana lebih makanya koki kamarana. Dan kamaniaro. Padahal engkau persambungan lah. Ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Itu yang pai biasa makun raya dia nalau masigi, pak cidi mi masigi, dia gagal lampu, nama kayak ke penjahat. Yahudi mereka, arwanewe lagi terancam nyawanya kalau pergi sholat, karena memang situasi tidak aman. Makanya wanita kalau sholat makanya koki bolana nasaba amangi bahkan lebih makanya koki kamarana pak dia gemitai makiro iya ko makoko apa bue ni game culiki dia nagaga natel lo masih game berjama tapi lo mi pasai ralla lo mi mak jogging itu lijek ini nampak dia nalo masih tapi dia tu kagak kok dia tu kagak pokok mimero kampung ku make ke pak jogging iya perlu sampaikan ya lo kira si masih magi makun raya nak kadana bita sapna makun raya itu lebih masarolat di kui mondri yang paling abdal sapnya wanita itu yang paling belakang. Makanya tu makun rei ko masambu sapil la yolomi dia nara sambu lomonri. Ya to siaroanewe yang paling abdal itu pertama imonri na imangi pitu tahun. Setelah itu ashabul yamin sebelah kanan. Jadi itu sak pertama ya oko telu kalompo imonri na imangi pitu tahun itu yang istimewa. Tapi aja to si tabarani la yolo ko dia namanya kabacata. Salah kamai imang itu ditakrami tanya makanya tuh biasa tahu mangkanja bacanok ko tahu mapahange takok batal ijenne na imange ale na maju tolay ya ko tahu dia napalo no kurules ni baca imang itu lima kerami tanya itu kemudian yang berikutnya sabul yamin sebelah kanan tapi dia nawat dia ala standar dia rumah kenal kana mana nih de iya mi ko masih jaki angka ya rejo tali seri aja nata kadai majani ya sebelah kiri de sa pertama lagi dihitung apa ya komelo ya lah dasar maka ada kana mana tisi segimana lo kurusunda non rikana mana tahu no? Jadi itu padilah sab pertama sab kedua untuk laki-laki ewat di masambu tengah wadi to masambu samping makiro kak dia nanti masalah kata nak pangewangi itu tapi dia tu na termasuk berjamaah na reko angka makmum sit jadi dinami mondri ndak boleh jadi yang angka tahu masambu na jadi dinna degana simang itu tidak dihukumi berjamaah mas sampaja jadi dino ko tangana tahu egay jadi yana tu ampai ko toy monri nak gilingi maka lagi dia na aga tahu si bawang jadi dikumani tapatada ngilimat ta oko salengkana ta yolota supaya soro inang kata si bawang atau sapa imal masagene napa tapala yolo aja tak yolo cidi na bukarangi onron napa to tamokor iya maka itu aturan nah pada itu komeki misang ite maka masam paja perlu ye masam paja sunna gi biasa kan kata ko masih masam paja ya curi maka masam paja loro ye masam paja sunna atau aga tapatada ngilimat ta angka to maka dena di patada dena wad di ngigis atau masam pajang ko dito masam paja to sehingga ada yang biasa pakai isyarat masememi kada itu isyaratnya bahu iya komat nakai bahu atau namenre berarti masam paja perlu iya ko bahu abiona berarti masam paja sunnah ko pure tagesan tako menre berarti ho masam paja perlu ye tapi ya ko tagesan ade na kedo to lima makko mi makko maka de to ga na pahang itu aja taganggui
ya ko pure tagesana dena kedo ammakoki jolo tapakan jaki rampan na nyawata napa tapaki atitta ya ko yakingi makal masampaja perlu acoki ya ko yakingi makal masampaja sunnah aja tacio mako amiro ya ko takko macoki na masampaja sunnah mi dena ciji masalah tapat taru ni sampajata lolongangi pasidekah. Apa ya tuh sampajangnya telua adaan qadaan iyadatan tuh adaan wattunnah qadaan tanya wattunnah iyadatan mengulang lalu rupa ya kumakara ke usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman berarti wattunnah loro ita sampajang tapi ya kosara ina dia pata sampajang loro jadi meki mas sampajang loro tapi asaran aja tak kada adaan akadaki qadaan. Jadi usolli pada salat duhur arba'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Isanina pakime mas sampajang magharibi akadaki qadaan aja tak kada adaan. Iya ko adaan pada waktunya, iya ko qadaan tanya wattunnah. Maka dia bisa mak basara ustaz aya bicara gibani wakate mas sampajang mengeribi telun raka ko manis ujami pun Allahu akbar maka ni gampang ya ko dei mau patapu ya rumah kunrutongan iya. Kemudian yang ketiga adaan qadaan, yang ketiga iyadatan ya sang iyadatan mengulang puraki mas sampajang loro cadi di natako tapa angka tau mak bereja mak sampajang loro na selesai ni nak mas sampajang wadingi macio okor mas sampajang layulangi sampajatta ya neriasang iyadatan. Apa megai apalan aku tomak berejama daripada mas sampajang cedidi eloki macio pemang itu boleh namanya iyadatan. Atau pura ki mas sampajang tacukuki yang pututa Allah dia nama rica ona waktu kumak jenne marako eloki pemang mak jenne na patau lagi pemang sampajatta ya na tu dipake iyadatan. Itu tapahan ibu iya itu yang cuma makun raya upasan nih si jana maceram maki upasangnya di makun raya iya tuh bahaya lada makun raya kona dapi wattuna halangan barakna tamani loroi tate 10 25 menit mon roma sesak atau mon rema bisa peneh atau manasi na dia nasaleja majamana tapasi tangana si di tapahalangan na dia pernah sampai jaloro na nadapi loro ona sebelum haid tapi pas tengah satu dia haid maka setelah berhenti haid mesti taqada salat tayr tolaibir na sabak tadapi sampajangnya na dia tajamai na sabak macapa ki jadi saya komatu pajaki halangan langsung tatolai sampai jaloro tayr qadaan na sabak tadapi tapi dia patajame tahalangan. Tapahan ibu? Iya. Pada itu misalnya paja nih halangan loro na tunda-tunda dia nadio asara mani nadio mesti juga diqada itu. Iya. Tapi dia patapura dia tuh makanya mandi dulu mandi wajib baru kita sholat. Tapi ko paja macarepa koloro tapi tolimon rima matu-matu dena dio asara menina pura dio mesti diganti nian duh. Itu bahaya nama kunre. Makanya kau paje langsung. Ini hati-hati bu ya. Bu. Napahan nih ibu-ibu itu. Apa angkat tuh pada itu makun reye. Ajak berhubungan si bapak sangat tak namo pajaki halangan narekode patapura dio pacing. Aja tak kali pasti jama pi itu ya iya asabak makanya hatta yathurna hingga dia suci. Yang kata tu bahayana bu berhubungan kita setelah berhenti haid tapi jarang bisa itu istilahnya jarang bisa sampai punya keturunan dari situ karena belum masa subur itu. Tapi ketika ada anak dari situ belum mandi wajib itu yang kena nanti penyakit kulit kata biasa repak-repak alilena itu dari situ itu bahayanya.
Jadi mega tuh larangan-larangan bu. Dena wadi berhubungan teko cakarudu karena itu pengaruh. Ya na cakarudu makun raya na tako berhubungan na tako monrodara ya tuh. Maka itu anak nama tu matanga ma bicara. Matanga. Angkat tu anak-anak bu. 5 tahun ni anan ni tahu to 5 kerani amma apa lanro cakarudu ya tuh. Ya nang kanana 5 tahun ni atau 5 kerani amma apa lanro cakarudu ya tuh. Iya. Iya. Dito kagak kowe. Aku tiha. Biasa ya ne suruh kakak ustaz. Mai de pernah manu ma bicara ustaz tadok dongi. Tikui lanro cakarudu ya tuh. Pajai namo kompresor warrugang ide to nak bicara. Lalu Pak Berumi. Iya. Ini kadang-kala si jajangan meti ya tuh. Iya, itu penting saya wasiatkan. Makanya hati-hati. Makanya jeneki sebelum berhubungan. Iya. Pada itu makun raya kau pubai pas sorongan, mak bali-bali tu wijaya Pak. Ciamat turu. Biasa tu kau makat bila kain nasan. Ketu lampu dia pada mati. Lacak yo tengah, lacak jendela. Ane nasa tu ni. Kakak ngajo lakak ku. Mega pas soronna. Ya kau kana tu dia namanya maturu. Ya kau kai podangi mega bicaran. Itu sebenarnya kunci. Ya dia tu ampai polokku itu di sitongan na malada pengaruhna tu bija-bija. Itu tidak mudah. Iya. Jadi ini penting saya. Tapi maka dari laba ni ustaz. Akibu asiki. Yo pokoknya nih jaji tapak bayi ni bapak nak. Iya, iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah setengah 12 bu, karena duhur dekat. Kemudian saya minta tadi ada sambutan dari Pak Desa atau Ibu Sekcam. Kenapa? Karena ini kesempatan masyarakat kita bertemu dengan pejabat. Upasangi. Saya sebenarnya Pak Bu ini meminta ke Ketua MWC dari kemarin, dan mereka upala bangangi. Maka kegiatan ini saya mengatakan ini adalah safari Isra Mi'raj. Jadi saya mengatakan jangan siapkan amplop untuk penceramah. Saya itu karena kami sebenarnya penggalangan dana bu untuk pembangunan Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau bangun lembaga yang untuk mengkader ulama, dan itu baru tiang naik, makanya saya bilang harus ada penggalangan dana. Jadi saya tadi kasih Ustaz Muhammad Tang itu ada kupon wakaf itu selama 23 bulan. Yang kau kaki melo mawakaf pak, angka koro 20 sabu, 30 sabu 1 bulan. Iya, jadi 20.000 kah atau 30.000 ada jadi situ pilihannya. 20.000, 30, 50, 70 dan 100. Itu setiap bulan selama 23 bulan. Karena itu pembangunan Istana Tahfizul Quran di sana nanti pengkaderan ulama kita rencanakan. Tapi itu swadaya. Jadi bukan dana pemerintah, kita memang swadaya. Itu patung-patungan. Jadi siapa tahu ada yang mau berpartisipasi ke Ustaz Muhammad. Nanti dibikinkan grup itu yang masuk di situ. Jadi saya minta di masyarakat kita kalau ada yang mau berpartisipasi untuk berwakaf amal jariah ya semoga bisa kita nauci di 2 tidak masalah. Karena di situ ada nomor HP-nya juga, nomor rekeningnya juga ada. Jadi nanti Ustaz Muhammad Tang yang membagikan dengan Ketua MWC. Jadi itu yang saya minta memang, maka saya bilang saya harus turun ke masyarakat untuk silaturahmi, kemudian meminta siapa tahu ada yang mau mewakafkan. Nah sebayar tanah wakaf, tanah wakaf pakat tahu dari toko Sahid Pangkajennya itu. Kemudian kita bangun di situ untuk selain penghafal nanti di situ juga ada pengkajian ulama, pengkajian untuk ulama Kiai Muda. Itu kita rencanakan. Bahkan perguruan tinggi Pak Desa, insya Allah kami sudah digodok itu untuk persiapan di sana sekolah tinggi. Ilmu sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua panitia sudah memberi waktu bersilaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.